Ahabiri 12 kwa kana nibwo Muhoozi Rugaba ari kuteekateka kutaayaaya ekyanga kya Kigezi na Kabale yona aha mukono gw'okusiima Ruhanga ahabwo kwigura boda ya katuna bwanyuma yo kumara obwire buringwa kingire aho mukoro guraba hari Kabale Stadium. Aza mu kutaayaaya tukashanga abakansara abo umwanya guraza kutaayaaya singuraza kumushitabisa batarachimanya ninga bari kushurira omungambo niba kushurira kwatira muginga reka tushume kongera kumanyisa abakansara mu butongore ko turi kurisha ngana cyane nabo tugambire demokere amana kono kwaliza kuja 2026 ejije program ya mani bine kuje mugambira turamonto kigambire naro bahirizo nenda kutwitinga kati mugambira inbox sebo ijora chimanya ngo mutwara bachama leo si wano kukongereze wala 2026. Ambrose Chibuka wa timu Chibuka Friends of MK ayihanangiriza abantu kurekeraho kuri kizingambo eziri kugira ngo Muhoozi Rugaba atarukwatanisanisha bishobora kuhanisha shuko rero umwana wawe barabara kurwaniza rero muhuname abo matamborasyo kikabaho ekiriho no kugira ngo twetekateke ngezinga kugira ngo gushesha President Museveni agarukire kwa chitura tutasiba turaza kwetorwa turarondara tube twine oliho abantu namnonga abakazi mu Kigezi nibenda MK kwari ijo mu Kigezi abakwatireho purogyekiti zaabo ezentunguka kakukira munonga abacyara bahine kamashuru mu purogyekiti zibarakora zirabahereza ntasa konka barenda ngo babakwatire ha mukono ababona nibenda bongere sente za yuwepu eziba kugira ngo bakatungaga konkezo sente zikashonke zaburabura nazo zobire zizire abacyara bakazikozesa zoyengere kutungura purogyekiti zaabo. Aha wa TV West Susan Chelsea na Job Namanya.